Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sini masalah malabiki jamaah tudang peni yang sama-sama berbahagia. Angka tahu pole Balanda asanna Michael Brown asanna Yarotawe sampai na runtuh sekde tumbuh-tumbuhan daunna herangi nasabak na paresay ko laboratoriumna angkasa dan yang kalinga makalaylay nga pa iyewe tawewe tanya seleng angkasa dan yang kalinga makalaylay koro sadan na yero daw-dawngi ternyata na paresay nakutanangi makadaya gage sadaga ternyata yero daw na tumbuh-tumbuhangi dalam 1 detik depan itapu selesai ini depan etapu berlalu nih 1 detik dia mengucapkan subhanallah kasih sabu itu daun nih jadi itu napai agasannya toriolota termasuk tomatoata guruta maka da aja tato kibawangi daunnya dari kode tapi lo make gunangi apa tapat tu si kiri nah tapat tu tasabena 1 detik dia bisa mengucapkan subhanallah 1000 kali. Yero daunnya tumbuh-tumbuhannya. Kita bersyukur pada malam hari ini acara tudang pendi kita batuanna jarang iruntu anggota majelis taklim Nurut Taubah mempersembahkan zikir bersama yang kenang ibaca koro termasuk bacaan subhanallah. Itu sebenarnya mengarahkan kita supaya toli to barengar aku pungala taala apa dega gaga kolebo natanai o kolangie koyawana langie sangadinna yusabbihu lillahi mata sabbe manangi lauri pungala taala dena kenapa tu gangkana sini to malabiki itu bulu-bulu angke kuatak kaleta nareko tak denda ni alarapana maka kaweluaki maka na tak denda si diweluata selesai ini tasabena itu nape tak denda makotoro sini tomalabiki narekon katau lele di pamasena pungala taala nasabayan masumut tamay pole ko ingat tay de nagaga nyama yasena ang kanapaw matasabte lauri pungala taala sini tomalabiki insyaallah pertemuan tayawan dalam rangka tudang pendi napa baraka ipungala taala nasabang kadenre pengantarna yanar itu zikir bersama na ajaki supaya toli maringeraki lauri siserajanna pungala taala sini tomalabiki angkana kana pertemuan sininna tahu Aceh ko Bandung ero Institut Teknologi Bandung ero sininna tahu Aceh ahli ilmu jiwa si bawa tahu mace baca itapana tahu naita mitawe na isa makramako sipa na nasaba na rekotor runtu tu pasan na guru tayo maka na rekotor runtu makunray magala mapitang ang putuna terutama ko tudang ide na kos natuloy na chapu-chapu ang putuna na chapu-chapu makoy na puji mematok esay yare galo joka toli napitame mati ang putuna aga masuk na yero pacan ringa ya tuh. Iya. Yang kedua, boraneme. Iya tuh boraneme biasa ki runtu borane namode gaga chambi macam itu
Ya. Ya apa tu makun reye de na chami ko dega chami. Sini to malabi ke maka da memang tu ya rae itu makun reye almar atu kalmirah. Itu makun reye pada sisa chaminge. Jadi aja na to hera na requero makun rekta komele lo ese dia acara mapamulan nange na rencana melo mapanguju latu ko bolana to punaya acara toli macam isi teru. De namanya yandre agagawe, de namanya inum minumangi, nasabayar toli iri tetapi ko camingi. Aja taheran almar atu kalmirah. Tetapi nareko runtuki borane namode gaga cami macam itu. Biasa runtuki tu nasapela welua nama aku de apa juga cami. Dena sapela makwe, maka de itu borane pacan ringat tu asanna. Nareko runtuki makoru. Ini adalah ahli yang bisa membaca gerak-gerik na rupa tawe. Nah sahabat tanya tu bawang ini adanna timue adanna lilai lerisa baca. Sini tu malah bikin. Iya ruaga sini negara gerik. Ta bahkan angkai kuat akaleta ini satawe baca. Kong katau maca baca. Royasan bahasa tubuh sana. Mapada komen kalinga ki carama. Ya kupura ni kedo poncita tu lokana na lokiri na kedo pe malokana chauni tura ya tu. Demi na matte makade pakko ni ro chauna hai. Ya kuma carame aga te biasa to la yolo luta makwe. Sekali na matu metete to le tarik rulo nara sandre ki chauni ala ke tayatu. Jadi sini to malabiki na rekod ka to maca baca yewe. De na perlu meta macarama makade na chauna je tawewe. Dena tajang ngiro makadawai kedomanan dia lalewe chauni malengkalinga de pana pajai nasaba 10 manne ubace lalanna kitai nyamanna otai mengkalinga carama yekko naliwa ngiro kado sa tawe makam ya pakoni ro batona kado uwe tapi makade lala metalada no tu sini to malabiki angka memang toto maca baca yero tania adanna tawe na baca tapi gerak-gerikna si bawa angke kota kalena si bawa angke kota pana si runtu itawe aga narapakan nasaba mako kwewe tahun 2022 aga sana 510 na sebu talu pulo pa kasus perceraian ke Indonesia tahun 2022 aja na to makada gimana ni masaraya roh 5 sebu nah berarti 5 sebu janda baru tahun 2022 depan terhidup tahun 2021 apa datu 47 sebu lebih berarti 2 tahun mi bawa CD pitanagan na 1 juta janda sini to malabiki onroegana bahkan tahun 2022 yang lalu ini Sulawesi Selatan masih menempati ranking 6 rankingan 6 mopi rankingan na pole ko pegai 15.575 kasus perceraian yang ada di Sulawesi Selatan berarti 15.000 janda ngaceta Sulawesi Selatan tahun 2022 iya nanange narapakan ero tawacai ahli ilmu jiwa si bawa ahli yang ke maca bacai gerak-geri na tawe makanya 2 kesimpulan nah nomor sidi nigi to pamulai keluarga nasabak pacaran ijolo iyena tu pamula-mulana kehancuran dalam berumah tangga ero kesimpulan na pertemuan ini magi nak kena nigi to pamulai keluarga nasabak pacaran ijolo napa boting ang kamanan ni kutu nyamang pau nasabaya ko pacaran itawe kamanan ni batuan na namuan udah na sitina aja ipo to termasuk ya makada sudah maki gaswala sayang mace sayang na yero nange tau denu le posare masampajang le tanai de to na melo makada idepa makada bawa mane iye sudah dari tadi padahal dia nak kena sampajang iri tangannya sudah maki gamakan sayang makada sudah padahal dia nangka di mana ki ini makada di rumah sayang padahal angke kurtulele jokai aga sele na yenang pertemuan nomor sini makada itu ko pacaran itawe sabalu boting ang kamanan ni nyamangin apita-pitang
nyamat tapi balik aga yero ang kanapau guru tapole ko pinrang makada onro heba na itu ko pacarang itawe narikon ka makunray ang kamatuan na melolo bola na matamu calo matuan na nariko mabele pa balu manue de na parlo lo manlimano gorto pasaewe na mo manu mangerra ko bola na tikato aga nagokangi nagere ya pa ang calo matuan na melon ka na panapanrengan tapi ko pure boting narikon ka ni tanyana calo matuan na nabici lakay na makada ang kasindo muroy ari sigaro nakatay kode na melo minra di ang kasiro parluna lainnya ite sinito malabiki baka manuro ilmu jiwa dua tomi tu tawe na reko pura boting dua tomi pada heba na reko si chandring na sabayro mema ko pacarang itawe sa balu boting ang kamana niya mangin apita-pitang tapi ko pura boting matu apalagi naliwang ni dua taong ngewe nasangnya bahasa na tomatwat tatoriolo tamu ba ni balangi peko ya samuba balangi sinin na yeron nangi anu nyamangi manyamange ipawe manyamange pura ya pitang mu batasi disi dini magata na masarat tawe ayan nangi kesimpulan na pertemuan ngewe ako Bandung maka danigi pamulai wi keluarga na nasaba pacarang ijolo na paboting iya na tu asabaran na kahancurannya dalam berumah tangga magai nasaba sabalu boting balle tuli nasabarkan tapi pure boting mu ba mana ni asile na yeron nange balle pure lay tale sini to malabiki yang kedua kesimpulannya ilalan na agama tade gagay talla makada pacara jolo tawe mage ko asile na pertemuannya makada mega mato tau bahagia pacara jolo na paboting mega mato tau bahagia dena pacara na paboti mega mato tau dena bahagia pacara na paboti mega mato tau dena bahagia dena pacara na paboti jadi pada mui ina tu nape ko agamata de gage talla istilah mapakoro istilah modern mi makokwe yang kay talla pacaran sini to malabiki bahkan iyewe aga sanay kesimpulan na yenang pertemuan ako Bandung ilalan na kita na Imam Al-Ghazali makada riseseta di tau meloe membina hubungan keluarga tapakasimeman ni jolo sebelum irapi talae waktu apa kue waktu na irapi talae manikah nasaba sini tomalapiki ang katupasan na tomatuata makada aja lalo tama capa boting na rekode taule machaneri da purang ewe kapitu yero mako kue tawe makadai namoy kasiratu wachaneri to komelo mo yachaneri bawang apalagi yang katau makadai na denaga italada pura mako kwewe jadi detona na parlo to machaneri kapitu ternyata hiro sini to malabiki ilalan na kita na Imam Al-Ghazali na rampe makada ang katuan na sipa na makun raye na rekon kay salase din na hiro sipae o koro tao meloe le pobene aja lalo dolo tapubene latung kihu aja tapo bene narikon ka sala sidi na yit enang nomoro sidi narampilan na ro kita angke talahat dako aga yasang makunray matara batu matanna ega yasa makunray matara batu matanna ilalan na yero panjalasan na makaditalaya matara batu matanna angkana na ita angkana na chinay angkana melonalli dito ga ko kampot tamakwewe sini to malabiki ako kampota na sa dito na isapa ayero sini to malabiki talahat dako angka pura podanga makada peko ni cara ku ya nasa ustas na makulada na ya si bakwe patwa na ena kawacin na usur la kay kumalianga maka yero ilalan na yero kita yero italay hada ko iyemi na masu yero makunray de na dapi pa corona la kay na peko ya sa dena dapi baton na melo makoro kaluku na dena kadapi pa korongi peko ya sang makadang katumakunray aswewe mali motoro satu minggu kemudian melo italay motoro na de apo na ulay rapi pa kulay na laki na yena yasang isini to malabiki hadako tapi nareko lakita na ulay malyang oto aswewe na tolay si oto tabaya na sa paule memang ide na marigaga dena masu dena termasu yero hadako yami talahat dako
istilahna bahasa kasarana makunrei pak buru borane. Teko ya sa makunrei pak buru borane na passa-passa kasilakenna mola yero cinana pegau yero na cinai maka da melo malli HP harus molya ka HP melo ya bolanga harus ma bolanga maga upawiye ang kana pura wewa si pacarita ero tawe kebetulan ni pura tolo pak guru maka dai ero na sayapa nasuro ka bene kunasa palisui lo bolana matuaku maka da palisu na lo bolana maku maka da kamagi na kana isuro ki palisu na sa dua persyaratan na aja na mulo moala ka nasa ko bolana agasan na ko bolana maku na rekodemo bolanga na rekodemo lenga auto na de ape ko ni charana ya nasa na de ulay lalangaga na wola na upojito beneku ayana ya sa sinito malabiki hadakwa batuan na sinito malabiki na rekod iruntu yero sa balu botiki sa balu manikaki na rekon ka makunre posipa yero sipae aga na sila na kita na Imam Al-Ghazali makada latung kihu aja lalo tapu bene pekko ni na rekod pura ni po bene na pakoro ternyata pada yero nangi cerita kisah nyata yang ke urampe pura ni pak bene pura ni pak botti naruntu yero sipana tanggung jawab ta sebagai agasan neborane bertanggung jawab di hadapan Allah magi na pasiruntu ki pungala taala na agasan na ngakuimi tu pungala taala mulle muba yero sipangke makalele ko makunreye na ngakuimi tu pungala taala di makunreye mulle pakasingi la kaita keluarga ta nasaba na pasiruntu ki sini to malabiki yang kedua aja lalo nasang agasan ne muanika mubotti na rekon ka makunre posipai aga yero makunre tapana bawa na urusu mapamula ile latu matinro istilana makokwewe toliemi bawa mele pamangkilap peko carana yero supaya tapai glowing supaya tapai mangkilap supaya macantik naita padata rupa tau dena nak bisa panne gara-gara carine kanukui angka tu biasa status lai baca ko Facebook maka naman nakamakun ray nasang iya pa naman rica limana ko manre ternyata angka to ngaro terjadi ilalan na yelino sinito malabiki aga masun na yeme dena jampangi lakin na gara-gara kecantikan na minaurusu padahal sinito malabiki iya tulah kita tanggung jawab tamurusu ilalan na keluarga na pasiruntu ki pungala taala nasaba sini to malabiki italay tanggung jawab agasan na bertanggung jawab ki mati riolona pungala taala nariko na pasiruntu ki sidi borane na pasiruntu ki sidi makunri na tomala jalan pintas padewe terjadi makokwewe sini to malabiki aku Indonesia megalada tau masarang 2020 pajanda ko Sulawesi Selatan o ko Makassar iero 2020 pase di bangalasana nang jadi janda alena melawang alena italla ko lakaina tanya lakaye talla ibene na makunraye chau magi na chau na sabak manuru prediksi na makunraye manyaman na rekopure botti tawe ternyata na runtu kasih di sini ni susah nala jalan pintase sini to malabiki padahal ilalan na tu hadesa na nabita annar rupan na makunray dene mawi baun na suruga baun na lagi suruga dene mawi apalagi na rekomelo itama salah satu diantaranya adalah narikon ka makunray melaw yang nyalena italla kolakena tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama na palaba kisah agama ta melaw yang nyaleta italla kolakaita tapi tanya jalan pintas meloi pake dua jalan pintas na pake tahu makokwewe maka de makunreye istilahna yena istilah menghipnotis sebahagian orang aga yero aga na sa malam munrong ilake mo ko chauno na make keborane laingi ye makasulalat dari sini to malabiki na sa upan na pake tahu dalam rumah tangga na tacede ba kesalahan na borane maka daylo meloang alemu make keborane laingi ye makasulaki ang katona pake boranewe aga na pake borane makada ya kochauno ko benemu pegau ka bawan ni aluna cacacacay alena tu melaw yang alena tanyati ko talai alena melaw yang alena iya dua istilah makasulala da makokwewe
Sini to malabiki ina yang kedua, manuru ilalan na yero kita na Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, ajak lalo nasang mupubini narikon ka makunray. Aga yero makunray syadaka. Aga tala syadaka mapamula pasad di latu matin roman na talagaru bawa jamanna. Sini to malabiki. Pekoya sama na talagaru ternyata menurut penelitian ko Amerika itu makunray dena cocok dena nana. Magina dena cocok dena nana dalam 1 kali 24 jam. 20 bukata nulle pau itu makunray. Jadi nareko melo cata yero na pau makunray jadi si di kita ilalana si minggu. Nareko melo cata si dina na pau. Jadi dena to perlu hera nareko makunray to limana na talagaru makumi matoi. Tapi yero borani pitu sabumi kata nulle pau dalam 1 kali 24 jam. Jadi itu orang ini na cacalada tahu kotolimana na talagarui makunrai na pujilada kotolimana na talagarui. Nasaba itu makunrai adalah makhluk Tuhan yang paling cerdas. Kenapa saya katakan makhluk Tuhan yang paling cerdas? Degaga si bisa makunrai kolebo na tanay ang kamasalana. Degaga. Demi gaga tahu melong kalinge curhat na kamasalana. Narekon ka makunray way kada way megalada kasi masalado taro ni tabasan ni do cilitay dilakay ina na talagaru beneta ya ko salasay ni man na salasay to ni masalana tu ero heba na makunray na to liman na materu manoko materu madareke materu ya ko salasay ni de naga masalana ya tu de na perlu makunray poda makada apa koki apa macam mematoy cerdas mematoy naisama to cuma masalah na yero di borane wede na to melong mingkalinge makunre ta kasi curhat apalagi sini to malabiki narekon ka makunre to limanan na tu de sebenarnya na pacecerang mapasaw epe ko ya sa mapasaw mapamula pasading yako sa baluma sampai subuh tawe alena lo manasu alena mabisa panne alena palinna ya po bapak iyo kiba kada loni mandre bapak pure mandre selesai persoalan de nak bisa panne beneta si kasilo bisa pannewe ko pure na bisa pannewe lo pasai lo malibali alena lisuk pangajayu alena naswi alena battay alena masassa alena manginangi alena lepi jadi dena cocok dena pasau peko ya sama pasau okui mon rasawane okui ko banan na talagaru ye. Jadi narekon ka beneta to limanan na si taru akadaki alhamdulillah magi na to makada alhamdulillah madisim itu madisim ni apa kon ka makunray mapamulele latuan ni makadera ka cawi sabarala da beneku makada mana sabarala da kada legewa piada na matte barangas so na malasa tu magi na ka makadaki barangas so na malasa de gaga sawana apa itu kasih makunray komandan na moy tapa selesai itu babana sini to malabiki tetapi yan nangi nakada iya kung ka makunray to limanan na si taru aga masu na yero na cacalada borane na ko to limanan na itawe ang katu biasa carita biasa urampi makada sebenarnya namotanya tahu na cacato ko to limanan na itaw na mose ta cacatoy yan katu guru tamakada Yako okoki bola tanah talimanan namo beneta akadaki alhamdulillah bebas ye boleh ko setangi magi na bebas nasaba setangi caulat datu ko talimanan na itawi sini tu wala biti jadi agama sunna yeme makada to syukur mi sabanarnya dari ko talimanan na ibeneta nomor sini mapasawi nomor 2 dena to perlu mobi pengusir setan maka dalam musir setan ko boleh nasa bacau setan ko to limana na talaga itawi sini to malabiki yenero sebagai agasan ne pahalati hari sesete di lakai nasa baru-baru ramalang angka tu tahu laba ramalang maka apa puasana pada sewe ko agasan ne galungi angka se maka apa katwa se malisa angka tu puasa malisa kato puasa makapa aga gurung ngilolongan di waktu mapuasa ta sabaraki apa itu koto mapuasa na to masu macarita
maka dawe kasi malupulat da kaaga na pote maka de ya ko malupu ko lo muandre jadi dega to curha ko dawe dega gunana maka dawe mada kalada ka marako tigaro ko maka mamu chalo minu to mapuasa ile podangi maka to ni rosini to malapiki lai pakai latihatta ko ramalang o ko beneta ya ko to limanan na ibeneta tapake sa barata pasanglah telinga dengan baik jadilah pendengar yang baik dena perlu makun rei poda makada mako kie mapakwe tapi gawe tapasani mana nak ya kumana nak ni materu selesai ini tu babana sini tu malabiki lai pakai to idi kasabarata makun rei mulai wilake tage ripahang maka da si koca tu galomban na otak na laki ta dari kotoli mana nak si terugi kaya akasan panaliti ato maka da ya ko meloki mita laki tata cede macaisi cede emosi si ya kon kai pole saliwang anca di wartawa ki sebelum 10 menit letu na boleh apa rata-rata tu mapako maka dia mau talada ko boleh ang kamu pikasi pakenge de pana kane ludung mau talada tega ne ronange wasuruang ini de delada palau taja kue we de pana tu dalake na manca di wartawan ni ternyata sini to malabiki 10 menit angkana lake ta pole saliwang pole togi majama angka togi urusanna 10 menit aja jolo tewa yada apa sangi jolo makanja galomban na utakna ya kunaliwan ni 10 menit bicara ni tapi kode panaganna 10 menit na tolile wawancarai sagala rupa itanaigan ya apalagi na de kolaya chairitoni iya na tunapai tolina poji lokuri tu warkop ewe mage kor warkop silalona lattu pa kopiaga melo tainung mapaiga maceniga mata na poji lok warkop ya konke lattu ko boleh tanya kopi dai pasadia ni lai wawancarai ni mancaji wartawa ki yes ini to malabiki salah satu to nasabari na magampang emosial laki tanah dipunewa ki mabicara ayana sini to malabiki talwi rampi ngaki mamuari na pabaraka ipungan taala nasabaya ko rampi manang itat din niya mangi nasabaya pigia satat din niya mangi bato na pura ni kedo poncing elokana lisu lokiri lisu pema lokana tat din niya mana tutudang jadi sini to malabiki magi na mabiasa tawe dena panadingi witalaya no manyamang nasaba maliwang contohna minuki we kanja apa tu koto madaka na tong minu aja lalo na megala da tainu dega chow nyamang minu mata tu alarapan na bada malupu ki malupulada ki na tong mandre aja tapaliwang ini malisalada piwatang ina pa tapajay maliwang itu pole ko nyamangi makotone sini to malabiki pasan na guruta yero isapa makbaraka Peko ya sama baraka italaya ma baraka anu cede papole asele mega. Tata lebih makanja pa kumega toi na papole asele mega. Insyaallah sini tamalabiki pasana nabita na rekol ka pertemuan makwe na labimo patapulo tau. Tanto labiki patapulo kwe. Ang kasi dikutu tau de na tola ipungala taala para laduan na kumeladuan ni. De gaga halang-halangi yana tunapai ya komelo ki masampaja tomate tau usahakan lalu naganna patapulo layasi tau masampaja ya biasa nape di naganna tau masampaja patapulo pa ora ni masampaja cene masampaja mana ngi makun rena na dena patapulo mito masampaja maka dawat diga to masampaja ngi di tomat agasan na makun re wad dilada sini to malabika pa maka dei iro agasan na pagane patapulo Makoto paro sampaja jumai manuru agasan na mazhab na Imam Syafi'i maka dapat 10 panasa ya ginarima ko na narusini to malabiki kehadirat tailalan na iwe kasampatangi meskipun dene yak kalimai meladoang manca giti parella doang lauri bu agasan na mempelai wanita yang duduk di hadapan kita mancaji parella doang insyaallah mudah-mudahan naruntu italai keluarga sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin jadi pada lawan ini na ipangulo ati macinuta ati mapacita lauri siserajanna pungala taala insyaallah salah satu di antara kita iterima perladuan na apalagi ko iterima manangi mancaji ni tu wasila na niya lalang insyaallah pasangan agasan ne
mempelai wanita yang duduk di hadapan kita.